Nshuti bakunze b'Ijwi ry'Amerika, twongeye kubasuhuza. Ahangaha nk'uko mubibona turi mu mujyi muto wa Sake, ni muri teritwari ya Masisi. Uyu mujyi urangije hafi amezi 8 muri aka gace hatagaragaramo abaturage, ariko kuri iyi nshuro abaturage bongeye kugaragara muri aka gace ari bakeya cyane. Ni bakeya cyane kuko benshi bari kuza gukora akazi kabo bagataha mu mujyi wa Goma. Muzi ko bari mu nkambi z'impunzi, abandi nabo bakava ahangaha. Mbese umubare w'abaturage bakiri muri aka gace ni muke cyane kuko murimo kubibona ahangaha. Amazu yararaye, amashyamba yabaye menshi, mbese abantu ni bakeya cyane. Icyo twatugeze ahangaha nuko abaturage umubare munini wabo akazi kabo ahangaha muri Sake, ubundi bagasubira mu mujyi wa Goma. Abandi bavuga ko ibicuruzwa nabyo ari bikeya, nibyo birumvikana kuko isoko rirarema, ariko rirema amasaha make. Mu masaha y'ijoro abaturage bagasubira mu mujyi wa Goma. Ubuzima bw'aha muri Sake ugerageje kureba neza, bitandukanye no mu minsi yashize, ubuzima bw'aha ngaha buragoranye cyane kuko nta baturage barimo. Abaturage ni bakeya cyane ugereranyije n'iminsi yashize. No muri iri soko ahangaha mubona, muri iri hazana mw'ibyo kurya bava hariya za Mushaki, mw'iriya misozi ya Mushaki na Karuba, bakayizana ahangaha. Mwibuke ko iriya misozi ya Mushaki na Karuba ni imisozi irimo M23. Kuva mu kwezi kwa kabiri gushize nibwo M23 yafashe iriya misozi murimo kubona hariya. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi ry'Amerika, Isake, muri teritwari ya Masisi.